moralo se nekad rasti bez očeva u krvavoj zemlji, nenaviknut na žaoke trava uhljebljenih glava, spašavati život gorke pomrčine, života mi moralo se sine. Idući cestom, noge si molio kao majka Boga, kao baba svece, ponekad si vlastitu znoj pio i redao gladne dane i mjesece u đački kalendar ko riječi djetinje. U zbirci Vezena jabuka pjesnikinja stvara jedan ambijent gdje se lirski subjekat jednači sa vatrom, sa jutrom, sa jabukom, sa pepelom, sa sušom i tako dalje. Zelene rijeke čuo proticanje, na zemljanom podu svako veče slutio rast ispod sebe. U mirisu hljeba što ga život peče, podsvjesno skrivao svoje spoticanje. Bez Mirka i Slavka učilo se sine o herojima iz rata, o žrtvama terora. Jasenovac je tako bio blizu Lijevče polja i grešne Save, mi smo spasolomci iz smrtne poplave. Upornošću vjetra dugo se jezdilo brazdama tvrdim poleglim na kosti, sa zebnjom dječjom sve je bilo izvezeno u dugu kojom se mosti od sirotišta do svoga gosta. Zbirka poezije Vezena jabuka, veoma važna u stvaralaštvu Stevke Kozić-Preradović. Sama sintagma Vezena jabuka mnogo važnosti zauzima kako u životu, tako i u stvaralaštvu Stevke Kozić-Preradović. Ta jabuka vezena je predstavljala jedan simbol, jedan ritual koji pjesnikinja uvijek nosila u srcu, a koji pamti iz djetinjstva. Mi ćemo kroz zbirku Vezena jabuka prepoznati krajiško tlo, krajiškog čovjeka, krajišku ženu prije svega koja je prkosna, koja je ponosna. Kroz tu zbirku progovara sjaj uspomena iz djetinjstva i sjećanja na ratna razaranja koja su dosta pomućena, ali ta razaranja su svakako ostavila kako materijalne, tako i ove unutrašnje duhovne posljedice. Stevka Kozić-Preradović, pjesnikinja Lijevča, Banja Luke, Krajine, rođena je 6. januara 1945. godine u Gornjim Karajzovcima kod Gradiške. 6. je dijete oca Branka i majke Zorke Kozić. Ovdje je završila osnovnu školu i počela svoje prve stvaralačke korake. Stevka Kozić-Preradović je bila pjesnik, prozni i dramski pisac za djecu i odrasle, književni kritičar, putopisac. Bila je član Udruženja književnika Jugoslavije od 1979. godine, član Udruženja književnika Republike Srpske od osnivanja, ambasador kulture. I ona je pisala o rodoljubive pesme o zavičajnim ljudima, zavičajnim jezikom, naravno kočićevskim jezikom, tako da je ceo sonetni vijenac posvetila Petru Kočiću. Mnogi su vrlo afirmativno pisali o poeziji Stevke Kozić-Preradović i o ukupnom njenom stvaralaštvu. Desanka Maksimović, Stevan Tontić, Miljko Šindić, Zorica Turjačanin, Đuro Damjanović i drugi. Jedne prilike Desanka Maksimović je bila istinski oduševljena, ne samo jedne prilike, nego često, ali jedne prilike je izjavila da je čitajući Stevkine pjesme bila istinski zadivljena i oduševljena i poručila joj je svoja si, divno je kada je pesnik svoj i divno je kada ga možeš među mnogo njih prepoznati. Desanka Maksimović i njen suprug Sergej Sastikov su bili naši družbenici, moji Stevki. I ona je posebno, Desanka je posebno, razumijući nas kao bračni par umjetnika, posebno nas je cijenila i voljela i tako dalje. I nedavno je posthumno Stevki izašla knjiga Od smrti jača, posvećena Desanki, povodom određenih godišnjica Desanke Maksimović. Desanka Maksimović je pisala o Stevki Kozić kao da je to
vrhunski pesnik i pesme Stevke Kozić-Preradović štampane su i u Makedoniji, štampane su u Italiji, štampane su u Meksiku, štampane su, ne znam da sam pomenuo, u Indiji, naravno na engleskom jeziku. Dakle, da je Stevka Kozić zaista jedan od velikih srpskih pesnika ili pesnikinja prvog reda iz ovih naših krajiških krajeva. Stevka Kozić-Preradović je svoje misli izvezla najljepšim riječima srpskog jezika, kao što su majka, brat, sestra, otac, oči, sunce, pjesma, igra, ljubičica, jabuka, ogledalo i druge. Stevka Kozić-Preradović je rano počela da piše, inspirisana stvaralaštvom velike Desanke Maksimović koju je kasnije upoznala. Sarađivala je sa brojnim listovima i časopisima, objavila je više od 30 knjiga različitih žanrova. Njene drame su izvođene u programu Radio Sarajeva. Prvo sam počela da recitujem te pjesme koje sam zapamtila, mi to kažemo Skenija Stočić, jako me volio stric Milan, a moja je majka bila nepismena i obožavala je da sluša to recitovanje. Dakle, ljubav je negdje odatle krenula, a kasnije, moram da kažem, sve što sam ja u životu onako izdaleka poželjela, meni se to ostvarilo. I da odmah ograničim, nisam ja to ništa svjesna. Ali recimo tu Desanku Maksimović, koju je moja majka po krvavoj bajci uvijek pominjala, željela sam jednog dana da vidim i u svom selu, a vjerujte, ja sam to dočekala, još sam u Crnini bila je na doban groba moje majke i tješila me Desanka 89. a ona je umrla 88. 5 knjiga mi je, meni i mojoj pokojnoj supruzi Stevki, je prevedeno na strane jezike. Mi smo, nas dvoje, jedini pisci s ovog područja prevedeni prvi na kineski jezik. To je knjiga koja nosi vrlo zanimljiv naslov Dvoje, koja ima poruke na kineskom, na engleskom, na esperantu i na srpsko-hrvatskom, odnosno srpskom jeziku. Stevka je bila čest gost i ovdje naše Gradiške i svih manifestacija kulturnih koji su se ovdje odvijali zajedno sa svojim Rankom i to je prava rijetkost. Ja se ne sjećam da ima negdje još takav stvaralački, prevashodno pjesnički par kao što su bili Ranko i Stevka i zbog toga nam ona veoma nedostaje, ali je zato ostavila veoma značajan trag i stoga joj se i sjećamo rado i niski joj poklon za sve ono što je učinila za književnost, za poeziju, za svoj narod, rekao bih, u tom dijelu. Najvažnije je to da za 60 godina za divno čudo 50 i nešto smo nas dvoje bili zajedno, Stevka i ja, da smo oba dvoje ostvarili jedan zaista zavidan opus. Taj opus je jedna mala biblioteka u nekom nevelikom gradu, nekom mjestu i tako dalje. Jer naše stvaralaštvo je zastupljeno u mnogim panoramama, u antologijama, u prevodima i tako dalje. Za tih mojih 60 godina, recimo, pobudili smo brojna kulturna i književna stvaranja i stvaralaštva ne samo na ovim prostorima, nego daleko šire. Stevka Kozić-Preradović, pozni Svetogorac. Svetogorac pozni došao do moje tople postelje, a grešnik u Hilandar pošao.
Grlim ga iza ponoći, da ispijem sveto vino u sebi što je donio. Cvjetovi, grančice, masline, rasuli mirise od mora, soba se zagrcnula, ljubav je sveta gora. Grlim ga iza ponoći, gode mi poljupci i vino, priznajem, u Božjoj ljepoti dugo me nije bilo. Svetogorac pozni došao do moje tople postelje, a grešnik u Hilandar pošao. Grlim ga iza ponoći, da ispijem sveto vino u sebi što je donio. Za biser darovan iz bola, nevinost vraća nam cvijeće. Soba se zagrcnula, ljubav je sveta gora. Troj ručica me kori, uz končić dogorjele svijeće. Kori ili blagosilja? Ne, nismo goli. Jer konačno, mimo mene, pucnjava i umor noći. Anđeli vjetra će odnijeti u krajiška njedra morna. Tako putevi književnosti, putevi poezije, putevi želja, sve je to jedno veliko nepoznato skladište koje je negdje u podsvijesti, ali se događa samo onima koji iskreno to žele i iskreno se trude da sve, ne samo to što žele, da baš sve što rade temeljno i da rade nesebično i da rade bez ikakvog ustupka, nešto da sad neko, ili ucjenjivanja, da to rade srcem. Stevka Kozić-Preradović pisala je za odrasle i za djecu. Njeno žanrovsko određenje nije bilo precizno definisano, pisala je i prozu i poeziju i razne druge žanrove poput radiodrama, ali nekako njena glavna preokupacija bila je poezija. Poezija puna ljubavi, puna rodoljublja. Dobila je veliki broj nagrada i priznanja za svoj književni rad i doprinos razvoju kulture. Njena poezija je prevođena na 16 jezika, uvrštena u 45 antologija poezije i proze domaćih i stranih autora. Uvrštena je u lektire i studijske programe za dječju književnost. Njegovala je i haiku formu pisanja i zastupljena je u više pregleda jugoslovenskog i srpskog haiku pjesništva. Mi smo u istoj brazdi, što bi se reklo u Lijevču, u istoj brazdi, na istom tom rovu, rovimo istu zemlju, istu travu, da bismo iskopali to naše isto zajedničko zrno nečeg velikog i značajnog. Koliko je to značajno, to govore i posebno čitaoci, koji, hvala Bogu, se vraćaju u ovaj naš život, ali govore i neke naše knjige i neka naša sjećanja i tako dalje. Ja kad sam upoznala Stevku Kozić-Preradović, ja sam bila oplemenjena osoba. Znate zbog čega? Svaki susret je bio tako pozitivan, sa toliko širine, da vam to ne mogu objasniti. Svaki naš susret je imao neki mali poklon koji uopšte nije bio kupljen. Stevka je meni donosila šišarku. Donesi mi u jutarnoj vreći, donijela mi je jednom jabuka i rekla, ovo sam pokupila ispod svoje jabuke. Sve su crvave, ali su zato sve zdrave. Poznanstvo sa bračnim parom Preradović, Stevkom, pokojnom Stevkom i Rankom je 40-godišnje. A reći
o njoj kao ličnosti. Ne, nema nikada dovoljno riječi da se iskaže njena dobrota, osjećaj za druge ljude, taj njen pristup ljudima koji je bio očaravajući. A znate zašto? Pomoći u svakom trenutku je htjela svima. Donesi mi list platana i kaže, ovo je najžući koji sam mogla vidjeti na putu. Cvjetić, imamo fotografiju gdje je ona meni predala jedan divan ljubičasti cvijet i takav je izgledao naš susret. Ona vam je majka poezije u zadnjih 50 godina u Banja Luci. Stevka je bila jedno čudo od čovjeka, čudo od ličnosti i ljepota ili vila pisanja na ovim prostorima. O Stevki, pored njenih 30 dijela koje je ona iznjedrila, kako da kažem, velika je vrijednost u njenoj pisanoj riječi, ali je još veća vrijednost u Stevki kao čovjeku. Stevka je neponovljiva i neće nikada biti zaboravljena zbog svih onih savjeta i svih onih uputa kako da se ponašam i šta da radim u književnom svijetu, jer ja sam bila neiskusna, a ona je bila čovjek. Ljubav i rodoljublje bili su pokretačka snaga i motiv stvaralaštva Stevke Kozić-Preradović. Neumorne stvaralačke energije bilježila je sve radosti i tuge života. Motivi koje susrećemo u njenom stvaralaštvu su sloboda, priroda, zavičaj, Lijevče polje, Kozara, Jasenovac i razni drugi motivi, kako biografski, tako i istorijski. Jedne prilike na pitanje novinara ona je odgovorila da je nekako ljubav prema poeziji rođena s njom, ali da je svakako ta ljubav prema poeziji neodvojiva od zavičaja. Ona je pjesnik vrlo interesantnih metafora i baladičnog sjaja duše, pjesnik slobodarskog duha i borbe za pravdu. U njenim riječima progovara samilost prema čovjeku, ljubav prema životu, ali uvijek nekako možemo prepoznati i tragičan doživljaj života, koji je često uokviren ratnom i poratnom situacijom, gdje se vidi da djetinjstvo lirskog subjekta i nije bilo baš bezazleno i bezbrižno doba. Stevka Kozić-Preradović, ona je napisala pesnički venac o Petru Kočiću sa 14 ovih soneta i sonetni venac o Petru Kočiću, gdje vodi razgovor sa Petrom Kočićem o njegovom jeziku, o stvarnosti njegovog jezika, o toj čudnoj metaforičnosti, izvornosti, zvučnosti, melodičnosti, o tom bogatstvu tog jezika koji je, kažem, ponavljam uvek i to treba uvek imati u vidu, bio govorni jezik zmijanja. Napisati sonetni vijenac nije ni malo jednostavna stvar. Stevka Kozić-Preradović je i u tome neko ko je zaista vrlo uspješan. Kip svjetlosti, sonetni vijenac posvećen Petru Kočiću, našem velikanu, s kojim je pjesnikinja nekako u srodstvu po zavičaju i po jeziku kojim je pisala i govorila. Taj kip svjetlosti je put ka svjetlosti i borba protiv velikog zla i velike nepravde. Dubinu vode izmjeri Jocin dajak čim mine zima. Djeca vjetrova kozarom plešu naga iz noći u noć. San visi babe, sunce da joj ugrije pospanu krunu. Važan segment stvaralaštva Stevke Kozić-Preradović je književnost posvećena najmanjima, odnosno za djecu, književnost za djecu. Sunčeva lektira, Pametna planeta, Biserni dvorac, David i Klara, neki su od naslova koje je posvetila djeci. U dijelu Sunčeva lektira
Sve vrvi od stihova punih igre, mašte, radovanja, topline. U toj zbirci akteri su bake, djedovi, unuci, đaci, pčele, leptiri i sve ono što u prirodi možemo pronaći. Također mjeseci okupanog kalendara, a to su maj, juni, juli i avgust. U stvaralaštvu za djecu Stevke Kozić-Preradović pojavljuje se mjesec kao princ tišine, a sunce kao sin vrućine. Jezik je vrlo tečan, jasan, jezgrovit, a stil slikovit, topao, osjećajan, rekli bismo saosjećajan. Ona smatra da je djetinjstvo najautentičniji period života. Inspirisana djetinjstvom, rodnim krajem, krajinom, uz posebnu moć zapažanja, opisivanje, stilskog oblikovanja, nizala je riječi i rečenice. Njena poezija je poezija duše, plemenitosti, tradicije i najvećih ljudskih vrlina. Veoma važno mjesto u stvaralaštvu Stevke Kozić-Preradović predstavlja haiku poezija. Haiku poezija je forma koja je vrlo poštovana, vrlo njegovana i nekako konačno definisana u 17. vijeku, ali nekako nije baš tako česta. Ona je haiku poezijom obogatila srpsku književnost, počela da je piše 1981. godine i prevođena je na engleski i njemački jezik. To su zbirke Bila sam ljubičica, Snježne krpice, Muzika vode, Bezvremen cvijet i Mjesečev zračak. U haiku poeziji možemo primijetiti upravo ono da je tu riječima mnogo tijesno, a mislima mnogo široko. Stevka Kozić-Preradović preminula je 3. marta 2023. godine nakon kraće bolesti u 78. godini života. Sahranjena je u Banja Luci. U izdanju književne zajednice Vaso Pelagić posthumno je objavljena njena zbirka poezije pod nazivom Od smrti jača. U pitanju je svojevrsna antologija poezije koju Stevka pisala i priredila kao pjesnički pomen Desanki Maksimović iza 5 decenija vlastitog stvaralačkog rada od 1973. do 2023. godine. Knjigu je uz pomoć prijatelja nakon njene smrti za štampu pripremio njen suprug Ranko Preradović. Posljednji susret kad smo se srele, ona je rekla otprati me do stanice. I ja sam je pratila jer nismo imali vremena toliko da pričamo. Međutim, nismo imali vremena, ali smo tu na stanici sjeli u kafanu da popijemo kafu. Stevka je propustila 4 autobusa. Nismo mogli da se rastanemo. Ona je imala takvu dušu kakvu nikad nisam upoznala. Kad sam je pitala kome da se obratim za recenzije ili za lektorisanje, uvijek sam dobila odgovor koji sam očekivala. Ja ću biti. Ja ću. Mene ne moraš ništa ni platiti, ni dati. Ja ću ti biti recenzent. Goleši zovu da u zemlju spustimo anđela reči. Nebeska plavet iznad goli mjesta svod piscu omama. Kaput na putu, ukop isprate slike pune praznine. I pjesnikov prah, mlad, među opiljcima pronađe smiraj. Pade šišarka, suzna kao svijeća, ote nam uzdah. Otac i mati zagrljaju sina, grobna tišina. Blatnjavi šešir, sit magle na rukama prosi zvijezde. Privid rastanka, čaša ljute, žito, hljeb, vječno pojanje.
svane.